not going to hold you for long this morning. Amen. Let I just say what the Lord wants us to say. Greetings to the pastors and the congregation in Jesus' name. Praise the Lord. We're going to speak this morning on the subject, the power of prophecy. Turn to your neighbor and say, the power of prophecy. There's a question also been asked this morning. A question that the Lord asked the prophet Ezekiel. He said, can this dry bones, can these bones live? Kan ons die skrif op die skerm kry? Ezekiel 37 verse 1. Let's read till verse 7. Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Chebar, that the heavens were opened, and I saw visions of God. Sorry, ek is by heeltemal verkeerde vers. Ek is by Ezekiel 1. Ek wil by Ezekiel 37 wees. Maar dat is fijn, ek was maar eigen gedeelte van die Bijbelskap ook genoeg. The hand of the Lord was upon me, and carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley, which was full of bones, and caused me to pass by them round about, and behold, there were many in the open valley, and lo, they were very dry. Verse 3, and he said unto me, Son of man, can these bones live? And he answered, O Lord God, thou knowest. Again he said unto me, prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God unto these bones, behold, I will cause breath to enter into you, and you shall live. And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. Verse 7 said, so I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold, there was a shaking, and the bones came together, bone to his bone. Rabasaka Taraboseke, Ribanga Sendurushaya. Give God praise in die huis vanmorgen. Bones came together, bone to his bone. Hallelujah. And everything
name of Jesus. Let everything of your ministry that is scattered, let it come back again. In the mighty name of Jesus, let everything of your business that is scattered come back together again. Let everything of your house that is scattered, let it come back together again. The Lord asked Ezekiel, can these bones live? Ang hot ali inyo pabor, ang hot ali praise pabor, ang ihira diyan padan pabor, kan ihira. Praise the Lord. Can these bones, can they live again? Praise the Lord. Now Ezekiel found himself in a valley. Has you ever seen your future, your dreams being crushed? Het jy ervaar in die lewe hoe dat jou drome, jou begeertes, jou planne stukken gedruk word? What can come of this? Wat kan van al jou drome word? Wat kan van al jou planne word? As Satan vir jou begin te wys, jy het nie meer genoeg tyd om al jou drome vaar te laat kom nie. In the valley of dry bones, in the valley of dry bones, can these bones live? I don't care about your situation this morning. I don't care where you find yourself this morning. There is a question God is asking you. Can these bones live? Ezekiel find himself. Now, Ezekiel het nie die vallei raak geloop nie. Hy het nie oor jungels gegaan en oor bergtoppe, soos die Kemmery. En toe kom hy af op 'n vallei nie. Ezekiel was in the comfort. Oh, actually, he was not in the comfort. He was by another place. And all of a sudden, the Lord took him into the Spirit. Yes, amen. Oh, yes, amen. This thing is not coming from Ezekiel. Oh, yes. It is coming from God. Oh, yes, amen. What he is experiencing, Oh, yes. what he is experiencing Yes. is not a carnal thing. Oh, yes. It is not a flesh thing. Yes. It doesn't come from another human being. It is not shown to him on television. Hallelujah. The heavens are open. Jesus said van die disciples van Noah, sal julle die hemel geopen sien. Ek verklaar oor jou lewe vanmorgen 'n geopende hemel. Dat geopen deur breek ek vanmorgen onder die gesag van die hemel. En ek verklaar oor jou lewe 'n geopende hemel. Will be open this morning. Oh, yes. To see what God wants them to see. For too long you have seen the things of this world, but this morning God is opening your spiritual eyes so that you can look into another dimension where only the Spirit of God can take you, where only the Spirit of God can reveal things to you. Somebody shout a godly encounter. I want a godly encounter. Oh, yes, amen. A goddelike
Gees van 'n God die jy wil oopstuur en die Gees van die Here die vat vas en hy neem jou aan dimensies in en die geestelike reality. Hallelujah. Hallelujah. Maranatha is a church on the move. We are not a church in stagnation. Ons is hier kerk wat stilstaan by een plek nie. Ons is aan die beweeg. God is besig om ons verder te vat. God is besig om ons dieper te vat. En terwyl God ons dieper vat, is hy ook besig om ons hoër te vat. En terwyl God besig is om ons hoër te vat, is God ook besig om ons nader te trek na hom toe. En terwyl God besig is om ons nader te trek na hom toe, halleluja, is ons ook besig om oop te gaan. En terwyl ons ook besig is om oop te gaan, begin ons te sien dinge wat nie met die normale oë gesien kan word nie. Maar dit is heaven encounters, godly encounters, visioene van God af. En die kerk van die Here sê amen. En die kerk van die Here sê amen. As jy op jou voete kan staan, dan gee jy die Here prys. As jy op jou voete kan staan, dan aanbid jy die Here, dan loof jy die Here, dan eer jy die Here. Daarom sê, my sin maak die Here groot. Glory to Jesus. He's a way maker. He's a miracle worker. He's a promise keeper. He's a light in the darkness. Hallelujah. That is who we are. That is who he is. He's a miracle working God. He can perform miracles in your life. Give God praise for miracles. Praise be to God. He quickened our mortal bodies. Barabosha. Thank you, Lord, you are here this morning. Here to touch the lives of people. Hallelujah. Touching people is what you do, Lord. Touching people is what you do, Lord. Touch us this morning, Lord, with your power and your glory. Now there in the valley of bones, skeletons, neck bones, arms, hip bones, leg bones, ankle bones, foot bones. But when they lay there, they were never described. The only description that the scripture gives is this is dry bones. In other words, nothing can be done with it. Hulle kan niks met dit doen nie. Halleluja, al wat hulle met dit kan doen is, hulle kan dit in hierdie vallei kom gooi. Halleluja, die vallei waar daar niks meer met jou gedoen kan word nie. In 'n vallei waar het water sit, waar het sê, dit is oor met jou, dit is klaar met jou. Jy beteken hier vandaan absoluut niks meer nie. In 'n vallei, halleluja, wat jou lewe absoluut niks meer kan voorbring nie. Toe vat God die profeet aan die vallei toe. En die Here sit hom tussen die proefbene. Ek gee nie om jou situasie, jou omstandighede vanmorgen nie. Jy is in die vallei, jy weet tussen aan die proefbene. Maar vanmorgen bring die Here sy woord na jou vallei, sy woord na jou omstandighede, sy woord na jou situasie. Praise God. Jesus. Holy Spirit. In the valley of dry bones, Hallelujah. the Lord has wisdom.
question. Hallelujah. The Lord have a question. Oh, yes. It is not Jesus. that God doesn't know the answer. God wants to test Yes. the faith Hallelujah. of the prophet. Yes, amen. God has brought you into a valley Yes. of dry bones. Hallelujah. Test your faith. Oh, yes, amen. Halleluja. God wil jou geloof Hallelujah. vanmôre toets. Kyk jy na die vallei van droë bene? Kyk jy na die vallei van omstandighede? Kyk jy na die vallei van situasies? Kyk jy na die vallei van onmoontlikhede? Kyk jy na die vallei van môre en sê, dit is oor en dit is verby. God het jou daar gebring. God het jou daar geplaas. Juist om jou geloof te doen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. En God Jesus. doen absoluut niks. Hallelujah. Die bene is droog, die bene is kaal, That's waar. en die bene is uitgemergel. Yes. Voordat God enigiets doet, vra hy vir Esegiel. Kan die bene Yes. leef? Oh, yes. Voor God enigiets doen Oh, yes. aan jou situasie, Oh, yes. voor God enigiets doen Yes. aan jou ongehoorzame kind, voor God enigiets doen aan jou huwelik wat aan skerwe lê op die rotse, voor God enigiets doen aan jou finansiële omstandighede wat lyk soos niks, vra hy vir jou, kan die bene leef? Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes. God vra vanmôre vir u, kan die bene, kan het lewe, as die mense in hierdie plek wat sê, my God kan vir ons alles doen. Hallelujah. Oh ja, sang. Jesus. Wat sou jy sang? Jesus. Oh ja, sang, Sister Betsy. Jesus. Lei God 'n paartjie hierin. Oh, yes. En net God weet, Oh, yes. hulle sukkel om kinders voor te bring. Yes, amen. En net God weet, Hallelujah. dat die vroutjie se pa is onvrugbaar. Oh, yes. God weet alleen die situasie. En tydens diensleiding maak ons mos eintlik uitnodigings sien. Maar omdat die gees van die Here oorneem, roep hy die kappel uit. Met die, ek kan julle paarmoeder aanraak. Ek kan dit wat onvrugbaar is, kan ek vrugbaar maak. Kan die dorre bene, kan die dorre bene, kan die dorre bene, kan die dorre bene, kan het lewe, kan het lewe, kan het lewe. As jy glo, dan kan het dorre bene, kan het God lewe. We don't serve a God made by the hands of men. We serve a God that used his hands to create every man. Hallelujah. Ek het nodig om die God te maak nie. Want die God het vir jou gemaak. Hallelujah. Nou kom ons by opa Samen wat ek hoop van om te sê. Ek kom voor sy aangezig met 'n gejubel om te erken dat die Here God is. Wat hy my gemaak, hy het u gemaak, hy het ons gemaak en ons is syne, die skape van sy vingere. Ons gaan sy poorte en met lof, sy voorhoewe met lofgesange. Ons roep uit, loof hom, prys sy naam, want die Here is goed en
There's no hope. Yes. But in the valley of dry bones, Hallelujah. there is great hope. Daar is sommer baie hoop. Yes, amen. Hallelujah. Few minutes left. Daar is baie hoop. Oh, yes, amen. Om vanmorgen vir iemand te sê, daar is baie hoop. Yes, amen. Many people is sitting here this morning and say, what can I do for the Lord? I can preach like Elder Fergie preaches. I can sing like Sister Didi sings. I can play keyboard like Julian and Cielo. The drums. Yes, amen. I can speak like Pastor Beatrice is speaking. Yes, amen. I can put scripts and make declarations like Pastor Adam do. What can I do? Oh, yes, amen. Well, you don't need a man to unlock your spiritual gift. Oh, yes, amen. You need divine intervention. Hallelujah. Jy het 'n goddelike ontmoeting en aanraking en ingryping van God nodig in jou lewe. Oh, yes. Jesus. Jesus. God doesn't first prepare your mouth. Mense sê mos, ek ben nou op die spot gevra. Sorry, ek kan nie op die spot. Ek kan nie so op die spot sit. Ja, God is 'n spot sitter. God sit altyd mense op die spot. Oh, yes, amen. Jy sal in die geveg uitvind. Hallelujah. God is vir jou. Jy gaan in die geveg uitvind. Dis nie my krag nie. Dis die Here se krag. Jy gaan tydens dat jy die mic vashou, begin te uitvind. Ek het mos nie dit gevoorberei nie. Dis nie ek wat dit sê nie, maar dis die Heilige Gees. Wat hier van die heaven. God wil jou tussen uitroep hier en uithaal. Yes. Hallelujah. He wants to use you for His glory. Oh, yes, amen. The first time I came to the front, en ons tyd in die kerk, het ons 'n tydensdiens elke Sondag gehad. Oh, yes. Elke Sondag staan omtrent so 7, 8 broers en so 10 susters die kant. Hier 'n broer en dan 'n suster, suster en 'n broer. My eerste keer wat ek gaan, om ook vanoggend te gaan getuig in die kerk. Ek het gebewe soos 'n siek hond. En vir een of ander rede het my trane besluit. Hy gaan nou sommer rol op. Van die way my sinewies werk. En alles wat ek saamgestel ek nog gaan sê, as ek nie my kry, en die probleem is, ek is mos nou 'n kind. So, jy gaan sommer eers in die mic kry, want die orde was daar. Groot mense staan agter die lyn. Kinders, jonger mamas, jong vroue, jeug. En as hy nou so vrachtwagen sien as goed kind wil wagen, so moet jy kom maar staan in die hoofd. En hy was so nervous. En toe ek klaar gesit het, toe kan ek nie 'n woord inhou wat ek nou gesê het. Al wat ek weet is dat die Gees van die Here het beweeg. Oh, yes, Die krag amen. van die Here was teenwoordig. That's right. Yes, amen. Van daai dag af tot nou toe. Elke keer as ek nog die mic kry om die woord van die Here te preek, dan voel ek my mag van hom laat staan. Dus sê die Here, ek wil tog nie sê wat ek sê nie, ek wil tog sê wat U sê. That's right. Here, wat wil U regtig vanmôre sê? Oh, yes. As dit regtig die woord wat U wil praat vanmôre. Hier is my notas.
Yes. You will stay absolutely humble. Hallelujah. You know every time that you are taking the mic or you are standing in front, it is not you. Yes, amen. It will never be you. Oh, yes, amen. Because God can always use anyone. And wherever the church is finding themselves today, Oh, yes. it's about the spotlight. Hallelujah. It's about what I can do. And people don't want to do things in church if they are not recognized. If I don't receive any recognition for what I'm Jesus. going to do or what I've already done, Oh, yes, amen. then you withdraw. You withhold yourself. Yeah. I'm telling you this morning, God is about to pass you by. Yes, amen. God is bezig om aan te beweeg. Jy talent te lang. Sê vir iemand naby jou, jy talent te lang. In your season of what God wants to do through you Hallelujah. is also about to pass you by. Never in a million years must you come to the point where you think you are the most important peanut in the pack of the chicken. Come on. You must also never come to the point where you think I am more important than somebody else. Oh, yes, amen. You must never come to the point that you think I'm the only one that can do this. Oh, yes. Oh, You yes. are not the only one. Yes, amen. God has still 7,000 other people Oh, yes. told Elijah that I can That's use. waar. God wants people who say yes, Lord. Oh, yes, amen. Ik weet niet waarvoor u mij roept, maar ik zeg ja. Oh, yes, amen. Ik weet niet wat u wil heen, ik moet doen, maar ik zeg ja. And do you know what? When God wants to use you, He will, in the first steps, He will bring you through great humiliation. Oh, yes, amen. Mensen gaan jou nu eens recognize. Mensen gaan maak alsof hulle dit gedoen het terwyl jy dit gedoen het. Yes, amen. En nou toets God jou karakter. Hallelujah. Gaan dit oor jou? Of gaan dit oor my? That's waar. Terwyl ander mense geprys word oor jou ego gekrenk. So dit wys nog, jy is nog egoïsties. Dit gaan nog oor jou, dit gaan nog nie oor die Here nie. Jy soek die spotlight. Mense moet jou op die skouer tik en sê, "Wel gedaan." Iemand moet op die WhatsApp en die kerk se WhatsApp groep sê, "Woe, Suster Dini, Suster Elma." Verens het jy die activities op social media. Maar ons kan nie die woorde so ver nie, maar verder is hy gepla. Sondag of hulle my naam noem of wat, of u as sien tydens die kerkie. Jy nog nie verder gesien met dan kom jy verder. God zoekt nog verder. God zoekt nog verder. Sing nie agter Sondag na Sondag in 'n hoekie waarin die mense weet of sy hier is of nie hier is nie. Maar het gaan nie oor 'n verder nie, maar het gaan oor die werk van die Here en die kerk van die Here sê amen. Ek is daar of jy my genooi het of nie. Ek is daar of ek nou aan die jealous of nie. Amen. Amen. Men and women of God, you must. Hallelujah. Jy moet kan beledigings. Jy moet dit kan vat. Skewe kyker. Jy moet dit kan vat. En mense wat maak asof hy het die hele kerk skoon gemaak. Jy gaan op jou hart, gemaak die kerk skoon. Ek weet ek is nou, ek is ver weg. Maar is fijn. Jy gaan maak die kerk skoon. Die hele kerk is spotless. En weet jy wat? Pastor Piekers lei die kerk. Hy het die een keer genoem dat. Wat iemand in die kerk is daar.
Ou mijn buiten doen die verjaarsdagoffers en ik doen alles en niet één keer zei iemand van jou niet. Ou dan vat die preek en hij sê ook nie van die kerk is goed nie. En daar staan ze dat desmond en sê maar, kyk kom bosse mense, jy klein die krummeltjies hier so, as jy niemand in die kerk as kom maak en jy het yes, heel dag gesikkel om die kerk skoon te maak. And there is absolutely no appreciation among the congregation of your hard work. Yes. So vir wie het jy die ding gedoen? As dit omdat mense moet sê, kyk, mooi maak sister die kerk skoon. Of is dit dat die Here vir jou sê, you have done well. Keep on doing what you are doing. In your faithfulness, in the small things, in the ministerial work of God, is where your anointing comes from. Unrecognized work produces the anointing of God. Oh yes, amen. Ver waar jy nie erkenning voortbring, Dat is waar. dat produseer 'n groot salwe op jou lewe. Ver waar dat lyk dit wat jy doen maak nie saak nie. Dis waar die Here jou verstand vrugbaar wil maak. En jy begin te kry groot kennis rondom die woord van die Here. Dit is, jy begin te verstaan die woord, soos jy dit nog nooit verstaan. Heavenly encounters. Yes, amen. Heavenly encounters. Heavenly encounters. Yes, amen. While you're busy in the toilet, die mense aan die toilet kom mos het nie eens die kerk. As jy kerk lid maak nie. Pastoor van die kerk en die mense getrou. Ek het die mense in die kerk bemors. Kom haal hulle alweer vir tennis. Ek as 'n kind, ek was op skool. Maar ek word nie meer gemors. Toen ek kom skoonmaak. Maar weet jy, daai tyd waar ek is, oor wat daar plaasgevind by die kerk. Solomon, ek is net dankbaar die ouderling. Erken daarom vir my. Ek is besig om die toilette skoon te maak. Maar out of nowhere bring God sommer 'n skrif net so. Dus jy die sien die voor u. Oh yes. Net so. Een hele skrif hier voor u. As jy 'n Bybel nie, 'n hele skrif hier voor u. Godly encounters. Heavenly vision. Jy miskien skryf God hy skrif neer op die tafel van jou hart. En jy miskien begin te maal hy skrif in jou gedagtes. En hy skrif maar net in jou gedagtes en jy miskien begin te breek God hy skrif vir jou oop. En God bring 'n kennis by jou toe wat jy van tevore nog nooit gehad het nie. God install 'n visie in jou wat jy van tevore nog nie gehad het nie. En nou kan jy nie wag vir die aand op buite kom om Sondagoggend net weer 'n geleentheid te kry in die kerk. Want jy het iets van die Here gister die jou oopgemaak het uit nergens uit. En jy wil dit met iemand deel. En as jy die mic gee, Pastor Petrus, en die getuiening, dan bring jy nie eens hy skrif nie. Jy sal nie by iets anders. Maar God is net besig om jou voor te berei Halleluja. en gereed te kry vir groter dinge. Maar vir dit het jy die kennis en die visie en die salwing van die Here nodig. Halleluja. And this morning, God might unlock ministries Halleluja. in this house this morning. People Yes, amen. who don't believe they have what it takes to do the work of the Lord. Oh yes, amen. Hallelujah. God is filled with people who thinks it's about them. Ons het so ver gegaan dat ons met bodyguards in die kerk doen. Ons het so ver gegaan dat ons nie eens fiets vasmaak.
Ons het so ver gegaan dat niemand naby ons kan kom nie. Ons het so ver gegaan dat ek kan nie vir jou bid alvorens jy nie 'n seed in my bankrekening inbetaal. Ons het so ver gegaan om te sê die evangelie kan nergens gaan sonder geld. Sien of iemand nou die evangelie kan baie ver gaan sonder geld. Yes, amen. Hallelujah. How much money was involved to heal the blind man? How much money was involved to raise Lazarus from the dead? Anybody that have an estimated amount? How much money? Listen, die evangelie moet gedragen worden in geld. Hoeveel geld was betrokken voor Jezus om die prijs te betalen op Golgotha's jongen? Nie is die 30ste zilver van Judas Iscariot was genoeg. Je kan nu een goeie op de grond en zeg ik wil die geld meer heen. Money is not the vehicle of the gospel. But the church has proclaimed it and portrayed it and conveyed it in such a manner that nothing can be done without money. And God can do everything without money. Can you tell me how much was involved in Genesis 1, chapter 1, verse 1? How much money? How much money, Pastor Richie? Zeg op die mensen. Hoeveel geld het God gekost om die hemel en aarde te maken? Daar was een geld ter sprake geweest. Jezus Christus. Nee, die woord. Because the Son is the word. Geef die Heere prijs als die woord. Ik maak het klaar. Ik maak het klaar voor die. There was no money involved. Wow. Surprise, surprise. How much money was involved? Genesis 1:26. And God said, let us make man into our own image. Into the image of God. Created he him. Male and female. Created he them. How much money was involved? How much money, prophet, do you want? To speak a word of God into a person's life. How much money do you want for registration fees? For people to attend a service where the gospel will be preached. A gospel that we receive freely. How come is it that we now attach money to the power of God? Just a minute. And that same man will say, no silver or gold can pay the price. And just minutes after that, Pastor Beekers, you want me to pray for Amy? Where is she now? Vietnam? In China? You want me to pray for Amy in China? I also have a word of then you understand. I have a word for you. Lord has given me my spirit to speak over Amy. But for that word to come to pass, 10,000 rand. God is only testing your obedience. It is not about the money. It's about your obedience. So if you are going to be obedient to God, because God only acts upon obedience. And if you are going to be obedient to the instruction of the Lord, the word of the Lord is going to come to pass. But, Pastor, I can see you are hesitant. And you are doubtful. And you are faithless. And the Lord wants me to say this to you.
because you are not obedient, this and that is going to happen. You see that? Manipulation. Full of curses. Full of ungodliness. Amen. God doesn't need a seed from nobody. He doesn't need an amount of anybody. He doesn't need your money to do what he wants to do. Stop paying for what you can receive free. For if the Son sets you free, you are free indeed. And people have been robbed. People have been bamboozled. And do you know what? Mensen wat niet meer kerk toe komen. Want hulle het geld gegee. And nothing happened. So who is to blame now? Who is to blame now? People have sown, hulle het gesaai. En wat het gebeur? And we only portray the gospel. It's only about possessions. Het gaat meer als bezit. It's about the power of God's word. And why are we not seeing the power of the gospel in the church effectively today? It's because we have twisted the gospel and we have put something else in front of the power of God. And I'm telling you, money in the sight of God is a worthless thing. Because God has operated since the beginning till now without a cent from the church. Give God praise and glory in the house of the Lord. Glory be to God. Hallelujah. I'm so glad that there was no money involved in the resurrection and the ascension of Christ. And I'm telling you, there will be no money involved to bring about the return of the Lord. The gospel of Jesus Christ is built around faith and grace. Hallelujah. In finishing, let me rather finish like this. Elder Fergie, while Ezekiel was standing there in the valley of dry bones, God told him what you must do. You must prophesy over these dry bones. What is prophecy? Prophecy is a word of God. Prophecy is a word from God. Out of God's mouth into the mouth of the prophet. It means that you must hear the word of the Lord first. For you to hear the word of the Lord, you need to be in the presence of the Lord. Are you with me this morning? There must be a connection. There must be a connection between you and the person giving you the word. God wants to connect himself to people here this morning. God wants to connect himself to you this morning. Because he wants to speak to you. He can't speak to you if you and him are not connected. Now, Ezekiel was in the presence of God. Somebody shout, the presence of God. Do it again, the presence of God. Do it again, the presence of God.
One more time, the presence of God. Now Ezekiel was in the presence of God. And God was about to give him a word. He said to him, son of man, prophesy over these dry bones. Hallelujah. And he was ready to prophesy. And he said, thus saith the Lord God unto these bones, behold, I will cause breath to enter into you, and you shall live. Hallelujah. So the dead thing will come to life. Whatever is dead in your life this morning, it will come to life under the power of Almighty God. I don't care if it lies dormant for how many years. It's going to come to life this morning in the mighty name of Jesus. En die Bybel sê terwyl hy profeteer oor daai dorre bene, sê die Bybel, die skrifverlaag sê, toe kom daar ewe skielik 'n groot beroering aan daai laag. Van ewe skielik toe begin te styg die kopbene op. En toe die kopbene begin te opstyg en al wat jy sien oor die laag as kopbene wat so in die lug hang, toe kom die nekbeen en die nekbeen skakel hom in by die kopbeen. En toe die nekbeen inskakel by die kopbeen, toe kom die ribbebene en hy het sy binne daar in die ruggraat wat ingeskakel is by die kopbeen. En toe die ruggraat daar is, toe kom die heupbeen en die heupbeen skakel op sel in en die boobeen kom en die knieknop kom en die been kom en die enkel kom, maar dit wat verloren, halleluja, verstrooi bly en skakel net soos God geleer. En toe die geraamte daar staan, toe sê God, ek kan nog nie klaar nie. Turn to your neighbor and say, God is not finished yet. Maar God bezig is op dinge wat plekke laat val. Moet jy dan ophou die Here prys. Moet nie ophou die Here glo nie. Ek meen, moet nie ophou. Gaan op jou geloof in die Here te sit nie. Halleluja, want sommige kere wanneer God net 'n klein dingetjie doen, dan is nee, hy is nou klaar. Dan stap ek weg, dan sien so brekerig, want dan voel ek net nou alles. Alles wat ek, God het nog maar net begin met jou. Draai na iemand toe sê, God het maar nog net begin met jou. Die klein beweging wat jy in jou lewe ervaar, God het maar nog net begin met jou. En God wil het vanmorgen vir baie mense sê, halleluja, glory to God, ek het nog net met jou begin. I want to do greater things. I want to do mightier things. I want to do more powerful things. Listen to this. En die Bybel sê, God sê die bene het seënings nodig. Ek wil die bene sterk maak. Die bene, as net bene maar, ek moet nog sterker word. Ek wil murg aan hulle besit. God, halleluja, wil jou vanmorgen so sterk maak, dat geen belediging jou gaan breek nie. God wil jou vanmorgen so sterk maak, dat geen skimmer kom, jou gaan breek nie. God wil jou vanmorgen so sterk maak, dat geen groepering wat jou uitsluit, en jy kan net daar inkom nie. Alles het in een vriendenkring, alles het in een familiekring, alles het in een kerkkring. God wil jou so sterk maak, halleluja, dat geen uitsluiting jou gaan breek nie. God wil jou so sterk maak, dat geen kind, ongehoorzame kind, jou kan breek nie. God wil vanmorgen jou so sterk maak, dat geen rugstekery jou kan breek nie. God wil vanmorgen vir jou so sterk maak, dat geen collega by die werk jou kan breek nie. God wil
so sterk maak dat alles wat sal in jou soos 'n stok in die keel druk in jou woongebied. Alles wat verkeerd toe daar wat jy bly en jy voel dat jy wil sommer trek. Dit is lus oor die gaan nie. Maar God sê hy jou vanmôre so sterk maak dat by jou papiere gebeur, dat rondom jou huis gebeur. Jy gaan so sterk wees, dat sal jou nie kan breek. God wil jou so sterk maak dat wat jy verloor op in die lewe, dat jy so knak by 'n dag, dat jou nerve so wil opeet. God wil jou so sterk maak dat jy kan oordeel word dit wat jy verloor het. Halleluja, het jy 'n man verloor, het jy 'n vrou verloor, het jy 'n huwelik verloor, het jy 'n verhouding met jou kinders verloor, het jy 'n verhouding met jou familie verloor, het jy jou werk verloor, halleluja, het jy jou respect verloor in die gemeenskap, het jy jou dignity verloor in die kerk, halleluja, glory to God. God wil jou so sterk maak. None of those things can break you. You will be strong enough to withstand every attack that the devil brings your way. I don't blame you. I don't blame you. I don't blame you voor wat verkeerd gegaan het. Maar God sê ek herstel jou vanmôre. I'm bringing bone back to bone. I'm bringing bone back to bone. Everything that is scattered, I'm bringing it back. God said, I'm not going to leave you like that. I'm going to put beauty on you. Het gaat hier taalbeenvisie is saam. Ek gaan jou bou. Ek gaan jou bou. Ek gaan jou bou. Mense gaan die heerlikheid sien. Ek gaan jou bou. Mense gaan my krag sien. Ek gaan jou bou. Mense gaan my salwing op jou sien. Ek gaan jou bou. Mense gaan sien die mooi werk wat ek jou begin het. Ek gaan jou bou, sê die Here. Ek sê wanneer God met jou bou, staan op jou voete. Gee hom prys vanmôre. Erken hom. Hy gaan jou bou. Hy gaan jou bou. Hy gaan jou oortrek met vrees. Hy gaan jou oortrek met skinnings. Hy gaan jou oortrek met krag. Hy gaan jou oortrek met eerlikheid. Hy gaan jou bou. Hy gaan jou bou. Gee die Here prys aan die besig is om te doen. Hy gaan jou bou. Staan net Jesus. Staan net Jesus. I said, I'm going to breathe life, 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 life into you. Shayarabo Shanda. If you want God to breathe life into you, run to the front this morning. Come to the front this morning. Come to the front this morning. If you want Him to breathe life into your situation, you come. Life into your circumstances, you come. Life into your life, you come. Life into your marriage, you come. Life into your future, you come. Life into the circumstances, even of your children, you come. Halabashanda, you come. Come to the fountain that will never run dry. Come to the place where only God can restore you and give back to you what the devil has taken from you. Hashayarabashanda. Bone come to bone. Bone come to bone. Bone come to bone. This morning God is going to clothe you. Shayarabashanda labashakayarabashanda. Oh God, only God can do what God can do. Put your expectation in the Lord. Sit jou verwagting vanmôre in die Here. Sit jou verwagting vanmôre in die Here. Sit jou verwagting vanmôre in die Here. Jy wat nie voorstaan, sit jou verwagting in die Here. Vanmôre in the mighty name of Jesus. In the mighty name, don't wait for us to come lay hands on you. So already put your trust in God. Put your expectation in the Lord this morning. In the Lord this morning. Ashanda rabo shanda rabo sheke. Rabo rabo shita lavande rebo shia. Hallelujah, your expectation. Put it to
naam van die Here. Halleluja, halleluja. Exceedingly, abundantly, above all, in the mighty name of Jesus. Dry bones, great things will take place in the name of Jesus. Wat ook al dood was, word lewendig nou. Wat dood was, word lewendig nou. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Whatever is dead come to life now. Whatever it breathes. Hallelujah. Blaas hom oor lewe, 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 lewe. Lewe, Here, lewe, 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 Here, lewe. En die naam van die Here, nieuwe plannen, Here, nieuwe plannen, nieuwe ideeën, Here. Hallelujah. Rashakaya Raboshanda. Jesus, 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 Jesus. Let every dead thing come to life. Let every dead thing come to life in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. For He's a God of second chances. He will mold you over and over and over and over. Rashanda Raboshata. Let everything get saved. Laat het vanmorgen vorm kry in die naam van Jesus. Glory to God. It's coming together. It's coming together. It's coming together. It's coming together. In Jesus' name, it's coming together. It's coming together. It's coming together. In die naam van die Here, het kom by mekaar. Het kom by mekaar. Het kom by mekaar. Net die Here kan by mekaar sit. Wat by mekaar moet kom en God bring het. God bring het nou. God bring het nou. God bring het nou. By mekaar. By mekaar. By mekaar in die naam van Jesus. In die naam van, dat maak nie saak hoe ver uit mekaar uit verstrooid is. God bring by mekaar wat by mekaar hoort. In die naam van Jesus. Alle planne kom by mekaar. Alle planne kom by mekaar. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. What seems impossible, it's becoming possible. It's becoming possible. Glory, 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 glory. Jy is op die regte plek vanmorgen, my sister. Jy is op die regte plek vanmorgen, my sister. You are at the place where God is meeting you. You are at the place where you have an encounter with God this morning. And He's bringing things and scattered back together again. All your dreams, all your plans. He's bringing it back. 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 Hope that was lost is hope found this morning. Is hope found this morning. Oh, Rabo Shanda Rabanda Rabo Sheke Rabo Shaka. Ek voel die salwing van die Here hier. Ek voel die krag van die Here hier. Ek voel die Here hier hier. En die naam van Jesus. He is bringing it back together again. In Jesus' mighty name, pray with her, my sister. Please. Hallelujah. Shanda Raba Sheke Riando. He's bringing it back. He's bringing it back. He's bringing it back. In Jesus' name. Ontvang het is gekomen. Halleluja. Hy herstel vanmorgen. 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 Hoe onmoeilijk het ook al mag lyk, ek stuur die gees van die Here af in jou bloedlyn. Ek stuur die gees van die Here af in jou kinders. Ek stuur die gees van die Here af in jou familie. Ek voel hoe die Here werk. 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 Halleluja, 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 halleluja. It's not impossible. It's possible. It's possible. It's possible. It's possible. Move God. Ek blaas die gees van die Here in die lewe. Ek blaas die gees van die Here in die omstandighede, in jou situasie. In Jesus' name. In Jesus' name. Halleluja. Halleluja. God is nog nie klaar met jou nie. Hy is nog net bezig om te begin te werk in jou lewe. Halleluja, glory to God. You must trust the process this morning. Jy moet God vertrou vir wat hy doen, wat hy nog gaan doen in jou lewe vanmorgen. Hallelujah, He's about to do great things in your life. You need to trust Him. It's coming back, it's coming back, it's coming back, it's coming back, it's coming back. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Stand in faith this morning. Staan in geloof vanmorgen. Halleluja, dat God kan doen wat God kan doen.
God kan beweeg, net waar God kan beweeg. Net God kan herstel vanmorgen. Ik spreek een woord van herstelling. Ik spreek een woord van restauratie vanmorgen. In die naam van Jezus, ontvang het, ontvang het, ontvang het. In Jezus' naam, greater, deeper, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for what you are going to do. What you are going to do, it's coming back, it's coming back, it's coming back, it's coming back. As nie vir pyn nie, is nie vir pyn nie, is nie vir pyn nie. Hoër hoogtes, dieper dieptes. In die naam van Jesus Christus. Halleluja, wat die nou lyk wat het trek verval nie. God bring het, God bring het, God bring het uit die ooste uit. God bring het uit die weste uit. He's bringing it back, he's bringing it back, he's bringing it back. Hallelujah, bone comes to bone. Jacob hier maak hy sterk, hy sit seenings aan, hy maak jou vanmorgen sterk vrou. Hy maak jou vanmorgen sterk vrou, die rede hoekom jy hier is vanmorgen. Die rede hoekom jy gekom het deur 2023. Die rede hoekom jy gekom het deur 2021. Die rede hoekom jy het gemaakt het deur 2029, 2020 is. Omdat hy jou een sterk vrou gemaakt het. Jy 2025 gemaakt, omdat hy jou een sterk vrou gemaakt het. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, your strength. He's producing strength in you. He's producing strength in you. Strength to stand the attack of the enemy. Because the enemy has attacked you. Hallelujah, maar die Here maak jou sterk. 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 Hallelujah, Rabashanda Raboshakaya Rabababasheke. Ek voel die Here, hy beweeg die Here. Hy beweeg die Here, hy doen nou werk. Hy doen nou werk, hy doen nou werk, hy doen nou werk. Hy doen nou werk, hy begin te werk. En jy het die area van die lewe. Halleluja. Hy draai jou pyn, jou hartseer. Om in blijdskappe. Dat ek oor die gehele in 2023. Jy gaat jubel in 2026. Jy gaat jubel in 2027. Jy gaat jubel in 2028. In the mighty name of Jesus, He's strengthening you. He's strengthening you. He's strengthening you. In Jesus' name. In Jesus' name. Hy maak jou sterk vanmorgen, my sister. In die naam van die Here. Hy herstel vanmorgen. Hy herstel vanmorgen. Elke pijn, elke hartseer. Maar hy was in die lewe. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Bone come to bone. Bone come to bone. Bone come to bone. You are